إليك يا رب. طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابنا، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهرا الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة، فقد قال الأنبياء قبلا: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختارا أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك، والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Potřebujeme tě, Pane. Šťastná je matka, která tě porodila. Šťastnější jsou ti, kdo slyší Boží slovo a žijí podle něho. Mistře, nauč nás modlit se, jak to učil i Jan Křtitel. Můžete se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme těm, kdo se proviní proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. V písmu svatém Bůh prohlásil, že Mesiáš přijde a stane se spasitelem světa. Ježíšův život dokazuje, že byl skutečně tím, o kom mluvili proroci. Izajáš předpověděl, že Panna počne a porodí syna. O staletí později tato slova naplnilo Ježíšovo narození. Písmo říká, že ten svatý, který se narodí, bude nazván Božím synem. To znamená, že Ježíš bude nazýván Božím synem v duchovním, ne fyzickém smyslu. Vidíme to v tom, jak žil. Uzdravoval lidi z nemocí, odpouštěl jim hříchy, vedl je zpět k Bohu a slíbil jim místo v Božím věčném království. Sám sebe nabídl jako oběť za hřích místo lidí a pak vstal opět z mrtvých a tím porazil smrt. Ježíš řekl: nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Ježíšův život nenaplnil jen slova proroků, ale potvrdil i pravdu Božího svatého slova. Proroci říkali: Hospodinovo slovo je přímé. Tvé slovo, Hospodine, je věčné. Ježíš sám řekl: nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Ježíš přišel, aby nám dal život ve vší jeho plnosti. Když ale člověk neuposlechl Boha v zahradě Eden,
rozhodl se jít svou vlastní cestou a jeho činy ho oddělili od Stvořitele. Písmo svaté říká, že všichni lidé zhřešili a že důsledkem hříchu je smrt. Znamená to duchovní smrt, věčné oddělení od Boha. Ovšem stejně jako Bůh poskytl berana, který zemřel místo Abrahamova syna, poslal i Mesiáše Ježíše, aby zemřel místo nás. Jeho život, smrt a vzkříšení obnovili vztah mezi Bohem a lidmi, kteří se na něj spoléhají. Lidem, kteří následují Ježíše, Bůh odpustil hříchy a zachránil je před věčným trestem. Mohou si být jisti tím, že s ním budou žít na věky v ráji. Tento život a osvobození od viny a moci hříchu nabízí Ježíš všem lidem i dnes. Neznamená to řídit se náboženskými zásadami, ale rozhodnout se věřit v Ježíše, který říká: stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Znamená to obrátit se k Bohu a požádat Ježíše, aby přišel do našeho života, odpustil nám hříchy a změnil nás v takové lidi, jaké nás chce mít. Nestačí jen intelektuálně souhlasit s tím, co říká, nebo prožít nějaký emocionální zážitek. Ježíše přijímáme díky Boží milosti vírou, rozhodnutím svojí vůle. Když jsou lidé připraveni stát se následovníky Mesiáše Ježíše, mohou k němu mluvit v prosté modlitbě. Je možné, že jste v tuto chvíli připraveni otevřít svůj život Bohu. Pokud ano, můžete mu tiše ve svém srdci říci tuto modlitbu. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za mé hříchy. Vyznávám ti své hříchy a lituji jich. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Děkuji ti, že jsi mi odpustil hříchy a dáváš mi věčný život. Změň mě, abych byl takovým člověkem, jakého mě chceš mít. Chci být jedním z lidí, kteří tě následují. Amen. Ježíš o těch, kdo ho následují, řekl: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Aby mohli prožívat tento plný život, který Ježíš slibuje, mluví jeho následovníci s Bohem každý den v modlitbě a čtou nebo poslouchají jeho slovo. Říkají o Ježíši jiným lidem a pravidelně se setkávají s dalšími, kteří ho milují a následují ho. Nezapomínejte na jeho úžasné zaslíbení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.